Itaua ia te o
Bese ya malolo toa toa. Olo suafa emata mofie. Olo suafa emata mofie. Olo suafa emata mofie. Ilela lolangi. Etapua iate oe letupu Siti au matoleo. Siti au matoleo mapepese Olo suafa emata mofie ilelalo Bese yai. Olo suafa. I say si suafa tato jai for yai. Olo suafa emata mofie. Olo suafa emata mofie. Olo suafa emata mofie ilela lolangi. Etapua iate. Hallelujah. Eifo tagatauma yate. Etapua iate. We give all the praises. We give all the glory to you, Lord. Esiti amatoleo mapepese. Olo suafa emata mofie ilela lolangi. My best said to you, Lord, to a day of Yavi. Olo suafa emata mofie. Le suafa Yesu Kariso. Le suafa Shili suafa uma. Hallelujah. Mofie. Olo suafa emata mofie ilela lolangi. Etapua iate tupu. Etapua iate oe letupu. Esiti au matoleo. Esiti amatoleo mapepese. Olo suafa emata mofie ilela lolangi uma. Olo suafa emata mofie ilela lolangi uma. Hallelujah. Olo suafa emata mofie ilela lolangi uma. Amele amesha pati suafa Yesu. Suafa ifo ya tagatauma. Le suafa tulivaye uma. O suafa tautawe laulo faiva uma. Oyo le tupu, oyo le li. Hallelujah. Pati ayo lima le fiavi. Pati ayo lima le tupu. Oyo le li oli. Ole tua malosi. Ole tamale favamau. Ole ni ole file mu. Hallelujah. Suafa falo ina tato. Suafa lo ya inela. Suafa lo ya famana rama.
Pati ayo lima inatua. Oh, we worship. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Pati ela mona la pati. Bibi ela mona ina la mena fai. Rotata utapwa ile tuala. Rotata utapwa ile tuala soifua. Oh. Praise God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Be Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Awe tuwe ne fiafi matacho. Mana tunatu yai. Hallelujah, Jesus. Leise shimea silio na mo'omia le tua mayat oe. Na ilole vi inga mai lofu fonga. Hallelujah, Jesus. So se taimi e te tu e tampua i le tua. E alu sa ole mea na iluma no fali o le tua. Ole la e o le tua. Ole ofu e fa purpuru i le tua. Praise God. Ao ina malia le fina ngalo le tua i lau vi inga. Pai mai e tu lai o ia ma whamanuia i ata oe. Whamanuia i ata i tato. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. Praise Hallelujah. Au iei fo se manaonga e sauma o nei po. Fatua tua iei ma whae suafa leon wha sauloto i ata oe. Tari tonu iei ma whae suafa leon wha malolo i ata oe. O le tino le mawhau o le nganga, e le aise me foi fua le suafa o Yesu. E ao na e tu le whatua tua ma tari tonu le upumoni le tua ne fiafi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tala yelo loto i le i whalongolongo le fionga le tua. Hallelujah. O le au ino le fionga le tua mo tatou nei po. Hallelujah, Jesus. Wala mai tatou tamata tai. Praise God. Le fo mai o le tuspaia. Le sunga ia bishop a tiu mo le tawai Elia Esera Tavai. Tai au le kane sio le alofa tu noa. I so se tu e fao le nei lalangi. Tana lau whalongo. Ta haufi se mea le lei. Ta haufi le upo le atua e to tonu i ata oe. Sauma sauma na onga le pone. E mawhaia le upo le atua. O na sui le whawhita hauli e whai o se mea fia fia i ata. Hallelujah. Sauni tātou te whalongolongo le fionga le Bye, bye, bye.
mali oe. Sua mali e oi anganga paia afirma ia e mana omia o fesala ia mai maso te fia falongo iai Ese whamau ni o le neivi inga tama. Mātou pese. Ma mātou whaafitai ai o ele nei fiafi. O le moni ma le whamaoni o lou tangata nganga pa ia. E mana umia o mātou tangata le nei po. Nanga le iase siwana oe. Whai a o ngai pa whaina e a o oina. Pai whaina e whātonuina o mātou wala. O e whoi mwhai e mātou on te mātou wa aia le lei o le tangata i ngoi a Yesu. Hallelujah, Jesus. Au no ma oe e mātou tele mwhaia. Ai whaatai tele le a fiafi. I maulunga lo vi inga. Ma ia sanga vi ia pe oe. Ono Yesu le li ma le whaola. Alalang e whana wale atua amen. Awe so pati mo le li ia whaatai ia te li po. Awe te lo foi lalo. Fola unga. Tumas ka kumai lunga ka ki Mary. Kule ki mai lunga lau ki. Fola unga ole vasa olo alofa. Fola unga ole vasa olo alofa. Saoloto. Saoloto. Saoloto veio se lume. Fola unga ole vasa olo alofa. Besmai fola. Talofa le tangata na tu yo tua mo tanga tu yo luma ona e ala mai le fiafi. Thank you worship team. Pia manga ia ai me ia ku au lai ki le koi o ai me au makua le luma i. Mani hoilele whapalengi mera matua lai koi o ai oko maki lai ki koi o. If you know you're an adult, make your way up a little bit in the front and allow ka maki aku koi o sa whai mai ai. Nanga lela au o kwa o ma koi koi mele whakaere. So
So mai luma. So mai luma I kago ke omi fantastic ngi po. They have a noising for you mo o tau ia matitua. Ia le fiafi. Fa te atu le sungal te ina ono le ia vano maulunga. Fa ia tanto te whailoa ia I le. A loifo le malo le le fiafi amene. O te loa pe folinga o se maftanga whale au whainga luenga ai leo te waiatu to te le maftanga le kale sia ai to titile au whainga luenga. O le la tala no whala wai tele. Amen. Now, o le fesili le la o whata oto mo o le pole nei a nā lela amatanga I tātou matau pulnia fiafi. How to build up one another in the body of Christ. Whawheona o watia eina lisi tangata I tutono le tino kiriso. How can I build up one another in the body of Christ? Tono le tino Yesu. Amen. Pio I lela amatamata to il tātou matau pulnia po. Ole wingal meta ole atia eina. I mean, building up, it speaks of edification, encouragement, how to uplift those who are being down or strengthened inwardly to persevere despite difficulties. Whawheana o whaia se mea whapea. Ina I o tau whaia whaalelei mo whaamalosi, ma whaaloto tele le tangata, ma sitia lona tūlanga ina ia malosi. Ma ia mawhaia le tangata ngā o na tūtū mau, po ato I ngā whawhitau le tūlai mai. Amen. How can I edify such an individual? How can I encourage someone? How can I uplift my brother or my sister despite their shortcomings? Whawhiana o whaia lea ngā luenga. Amen. O le upo Yesu na tu sil Mateo suma leono whai po tolu. These are the words of our Lord Jesus. E o mai popo ngā. Trials and sorrow will come. E o mai. Ale upo whapea Yesu o lo iai. This, the last portion of that verse, Jesus say, be of a good cheer. Ia e fia, ma ia e lototele. Awa o manu malo. I have overcome all of this, so be in a good cheer. Amen. Ia e whaia la se mea mo oe. Au te mna solo tu se mo mo te Salonia. I want you to turn your Bible to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 11. Se o tātou o po le asitala l'apostolo Paulo le kalesia Tesalonia e whaate tautonu lava I le mele lo tātou talanoa I le fiafil nei. Let's look at verse 11. O le talanoa pe whawhenga e whausia. How can you build an individual? Someone that's worked together with you in the body of Christ. To so stangata le te lua ngā lulu e whatasi. Stangata le te lua so tau au whatasi tauno le ngā luenga. How can I build or encourage or edify someone or uplift that individual to be strengthened in the work of the Lord? Se vai fai po sumaltasi fa mulmole. Lau tu spi Samoa a iei e fai tau leo tele mai lea tātou te whalongolonga ne fiafi. Amen. Ia. Therefore, encourage one another and build each other up as you are already
doing. Amen. O le po inga le al tamalo paulo. Mo tātou le kalesia o e lo ngā lulue whapenana tū whātasi o le tino. Amen. Turn your Bible to 1 Corinthians chapter 12. Tātou o ngā ilmo moko nito lam tāpu sumalua. Let's look at verse 12 all the way down to verse 27. 1 Corinthians and chapter 12. Verse 12 to verse 27. Now, I want you to look at this, all these verses, with an insight looking and be part of this, because actually we are the body with many parts. O tātou le tino ai tele ona I tu tino. Amen. So I want you to focus on that tonight. Am I an eye? Or am I a hand? Whamata o ule mata, po o ule lima? Or I am what you call the nose or the ears? Because all these parts of the body contain in the body. The purpose is to make this body healthy. They work together as a team. E ngā lulue whātasi tu tino uma, e whaalelea le tino lea. Ele eise me te o se whai inga, there is no discord in the body. Ele te tau le tupu mele na. Amen. The whole purpose of all the parts of the body is to function, to build the body to become strong. O le ngā luenga umai tu tino, o le ngā lulue nā tau ina ia whaamalosia le tino. Ina ia aluluma. Ele o le saualise whapengana manipulate le tino. So let's look at verse 12, and let's read it from our Samoan version. Amanja mai whai posuma le lua, pe a whai lotus pa I Samoa moe. If you have your English version, I want you to look at ilunga I o and follow along from there. Asi o tātou whai tawina tus pe Samoa le nea fiafi, mo le tātou malamalama, tātou mai le tātou bai malie, vi ia le tūl nea fiafi. Ia, ase o tātou whai tawina la mua ia, a wai pei o le tino ua tasi ia, mo ona I tū tino e tele, a o I tū tino uma, e ui o le tino e whaapea lava. Let me give you an illustration here so you will know what this verse is saying. Let's say you're living in an apartment. Well, let's know for the apartment. The apartment that you're living in probably contains about 12 units or 14 units. Yemio units fapping up. All these units build up one building. Tuso units umaia fausial meta ole fale tasi. It's the same thing with us. All the parts of your body. You're looking at your feet, you're looking at your hands, you're touching your hair. All these are parts of your body. But they have one purpose. Amen. To edify this body. Make this body strong. Let me give you another illustration here so you will understand. Let's say it's a sound le fiafile atinga merelo do mata. Let's say your eye is, you felt the pain through your eye tonight as you're sitting here. Famata le sau tapoinga. Famata le sau nofo. Say karango mai, look if see okay. How do you feel if you have a pain in your eye? Do you sit still? I say, why? What happens to your whole body? Well, involved in worship. Why? Because something is bothering you. What is your eye? Unless you do something with your eye, you cannot concentrate in worship.
A whaila le sau whainga whailo mata. O lale me tupu, lusi a koa raua. Tele vi whalongo for salaunga. You don't want to listen to a sermon. When you have a headache, huh? A yelo me ta olu ti ngā tele vi whalongo sa. All you want to just get over with, Pastor. Pastor, get over with. I want to go home. I have a headache. O ti ngā lo olu o fialo aso ngā whaakoso lo loa ya laulaunga. We maua mai. Something is bothering you. Amen? Ola, lo ulu. All these parts of your body work and function for this. Ola, tino. Wai whalonga le whiawhi. Let's say, e te tarongo e tipilo lima, whamaile au ngā oi lima. Let's say you just walk in and say, e whalonga mai, le lima kango vale. Ni yunga me la vea koe le lima lea. Maro le kipi ese, ke loa. You cannot attend church when you cut off your hand. Kile mawhai e ke alo e. O lan mako mea awhai koe lo e. O ke alo whai lo lima. Alan me leng fa penga hurt a tole tino. Pe a yele me lo na tino a faina. If someone in the building tonight, all of us are parts of one body. If someone here is like you're murmuring in the church, ma lo si lo lale me le ka o le murmuring. Le fa fa sa mo. Therefore, make all the memory. All the mui. Ma no silo mui. Lana lo ma vo fo ye. Oia faina. Tino. Ole tino. Ti nu o tino. Menga le faina. Ono le. One person caused the memory, it affects the whole church. If one person is not faithful in giving, it hurts the whole finances for the church. Because we all, the body, parts of the body. And we work together to make this body strong. E ngā lulue whata si umata atau ia abele tino lea ma tino malosi. Ai a whapenganga iei te ngata lai whaile mea e lape ai o nā lea. No le malosi lea. Wai tau mo mai le whiawhi. Are you catching this? Let's say, Saulo Mary Karanga Piango. All of this, o notes umai, mea umaki umai, la tua I lunga, wa umana tua e tangata tamamai, so sko inga ngokta, kua kololo lima whapea, e loa oele tāla au, kākula sau manga ia. Ai alaku le vasti. E le loa kā, ai alaku fia kā. Ai yu, lan meo e kāko, fia o kwa se whapenga, koso mai oi lano. Ai sea, langa le se fia pese ai pa ufa, lalo le mea. Let's say o mangera o vanga le tolima, let's say all this, how many? O vanga le pese rumai, all the singers, how many of you? Fia li tia o koumare. Yeah. Now, say all of you. Olisial alto, soprano, tenor, and bass. Build up le mele ka o le worship team. Aya failanga ha olo leo, let's say, like practice lesto nai o le soprano. I also pese punga mai o le alta. Ele ia olo leo le alta. Paula le mele wa flat a ko e mal pese. O ki kilo ku leo le kapiango ia e. Ele o ele. Ala ke fia poko. La la me o ia o le turi mai o lano. We maua mai mele ka o le ngalu lue fata si work together to build something. Strengthen it. Tau fai le ia fa malosia o ka ko ngalu nga le fa malepe. Persevere, Tato. We are persevere in the work of the Lord, meaning that we need to stand firm.
despite of all difficulties that we are facing. Amen. Ele ese mea ta o se mawhai o ese mea pe ale maua ele anganga leo lea tu mau. Masani o tau ia onga all of you that attending university or college, e te mamlama lo tala le whai atu. Ao ona e vai atu lo tongi e tauna pasi lau mata upu a le whalawe lave e le o whaia lau homework. Ma le whaia mea ka ole study. Wa maa losi lo makamaka I lunga le social media. Wa maa losi lo makamaka I mei ko kupu kongor ko whale. E whapenga ngā alwe ole po a koe le lolo ka mamro ki ngā lau mea lai whai. Ia ona okti ele mo kongi. A okti lau kongi o le whainga alu o ilunga le mea mana oi. You can never be promoted to another level if you fail this level. Amen. Whapena umale o langa soifua, whapena whare me tau o le ekalesia. Same thing with a church. We are the body of Christ. E ngā lulu e whaatasi umata tau, ne ia whale leile mea lea. Amen. Now, let's move. Whai mai tātou a ngai luma. Yo, whaatai. Now, tātou whai tau, whai upa suma le lua, a suma le tolu, whasol solo mai e lano, ko nitum tau pa suma le lua. Let's read verse 13, all the way down to verse 27. I follow mai tātou spea pālangi, whamamole. Tātou whai tau repu suma le tolu ia. O le anganga to tasi na baptiso ina ai tātou uma I le tino e tasi. Po Iutaia, po Eleni, po Polonga, po Sauloto, ma ua whainumia tātou uma I le anganga to tasi. A ua foi o le tino e le sei tu tino e tasi lea. Amen. Ai pe tai o I tu tino e lasi. Se foi lei kua I whamolmole. I just want to, if you have an English version, on verse 14. So the body is not one part, but many. Ele mawhai le lima whananga aruenga lea. Ale vai. Ele mawhai le lima onga. See, the hand cannot say to the feet or your foot, shh, ele sa wanga. A whai le lima le talana ele vai. Ele sa wanga. Nga wako le sarukaka. O la mele tu purukaka le sau. Fale kong ulang ele whai le lima anu whananga aruenga le vai. If you see someone walking in the building with a hand down there and the foot up here, that's incredible. You need to go to that show, come on that live show, that's incredible. But God did not create you that way. Ele fai ele tua e whapea. Ole vai ai function to walk. That's what the feet has to do the walking, not the talking. Walking. The mouth is talking. But the ear must be a good listener. O kalinga kang le le whaalongo. A le mataya. Ba ai. Mea ngai vai ka malo ku ali for king. Wow. I like ku ilong ko lo your wife is standing next to you. La ai for king. Whoa, but who you say whoa to? No, I'm just imagine the creation. Oh, what a beautiful creation that God has created. That's a beautiful creation. Se tua fai melele. Ke ia si finge was so ko lo fai melele o le tua. But lenga pap nge ya lo va ai onga le. Ma nga yelu. Ke nge le la. Where more mai? The eye to the looking, the ear to the listening, but the mouth talks. Saula e ke ngungu. If you mama ko le mamla mako. Pe ai le tautala. If you don't talk, we don't understand what you're saying. Every part of your body is important. And they were put there by God to function, to build up the body.
Now let's look at the inner parts. Amen. You're sitting here, but the heart is beating. 24 hours, the heart is beating. Circulating the blood. Move to all parts of your body. Every single nerve, the nervous system has to connect to the heart. Let's say it's about 12 midnight. You're not supposed to eat any more hamburger. I feel a meal. No, I don't want for my walk is come or Chris. What is that? Walk killer on my finger, ngalo hamburger. I'm more my everything ngalo lady. Over I merely come ay. O in a party, it's a malita who lato ngan winga. I lay loy matter. O le ake kuka koifaf. Valivaliang elemia. Amen. Let you tell fafo. I've been more than if you look at a woman, a girl or a woman, when they look at the mirror, there's a mirror inside the bathroom. There's a mirror in the room. There's a mirror in the living room. The mirrors are all over the house. But it takes a woman or a girl to turn to all this mirror before she walk out of the house. Amen. The ladies are like that. Ekele vai skamalo furi solo fak. O mai como kavan mas como ja. Olha cara fak. O so yo foring. Ele foi com a papel lá suia. Que fio é kilo. O foring lá. Ele suia o foring. But that's the nature of a woman. But if a man does that, then he's not a man. Hello, put a transgender on. Amen. Dan elo siya nga luwa nga si tamalo lalu kilo. No. O mga nga fa finga I find a lot of figure fiku kaya ka penga mai o even look. E kai fa le iva le uma full. Ka fa yara ka polilima. Malamba le o talanga fayet. For every believer is a member of the body of Christ. His body has many members, each of which member is essential. E taua vaenga umo tutina uma. Taua, they are important. This is what Paul said to the church of Ephesus. Turn your Bible to Ephesians chapter 4, verse 15 to verse 16. Ephesians chapter 4. Let's listen to what the apostles say concerning the body. Verse 15 and verse 16 from our Samuel version. Ia mio famaoni le lofa, ia tutupu tatou ia te me uma, o le uru lava ia, o ia fo o keriso, e mai ia te ia o na tupu le tino uma lava, o loo fat tawina ma fasa o ina iua uma lava, e feso sani ai. E tusa malanga luenga ile fuo i tu tino taitasi. Ia iu ina iati nae le tino e ia iati ia ile mata upolea. Alofa, me mumua. First, every believer is a member of the body of Christ. Keusi ana uma, me mumua keusi ana uma, tangata uma fatu tua telitonu.
o tātou o i tūtino le tino keviso. Amen. Christ's body has many members. E tele vaenga o tūtino le tino Yesu. But each party it's very essential and very important. E tāua uma. Le lau e whaalongo le tala Paulo le kalisi Efeso. When Paul wrote to the church in Ephesus, he emphasized the importance of the body. Ta ia tala noa me tau o le tupu ma le tāua o le tino. Me lona lua. People of God are growing into the temple for the habitation of God. Toi whaamanatu ia tātou, tātou o e o whapena ona ave mawhai matino ke wiso ia tātou tupu, mea tātou loa o tātou o le malu o le mea fio ai le li. Amen. Efeso lua whai polus fulu se whaangata whai polua lua. Ephesians chapter 2, verse 20 to verse 22. Efeso lom tā lua, whai polus fulu whaangata lon whai polua lua. Amen. People of God are growing into the temple for the habitation of God. E tu tupu tangata whato tua, e ve ila tau e whai malu e a fio ai le li. Se whai tau whai polus fulu wha mole. Amen. 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 We are built on the foundation of the apostles and the prophets. Jesus Christ himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together. Grow into a holy temple in the Lord. If the body of Christ is to become mature and the temple is to be built as a dwelling place for God, every individual Christian must be committed to build up each other. A whaio tātou o le tino Yesu, tātou mātutua. Vei tātou malu e whapenana a whio ai le atua. O le ngā luenga o ema le ngā luenga au, e whapenana komito tā uolanga e atia e listanga te tono le tino Yesu. Pia le li. Te avatu. If the body of Christ is to become mature, and the temple is to be built as a dwelling place for God, every individual Christian must be committed to building up each other. O le ngā luenga oe, o le ngā luenga au, o le ati e ino o lisi tangata te tonu o le tino, pe a whai e moni wa fio Yesu te tonu o oe ma oe fo o le malu o le atua. Amen. So the biblical term that we need to use for this is edification. Meta ole toi fa'aleleia. Ephesians 4 and verse 12. Se fai tau mai ele Ephesians 4 a olona fai upa suma lua. Na tu te fai ai ngā luenga au auna I ati ai. Amen. Build. In the term or building or make or biblical term for this is the word edification. Olo tango le to faleleia. Tango to famata ngofie, which is result make all spiritual growth. E te tau ona tupula o e faaleanganga. Amen. Mama ine masunga pe oni leuli. We were driving. I like to matangi. The wind was blowing to our direction where we came. The bird was flying toward where the wind is coming. Penga umala ngofo.
ele lea ngofia o le makangi. Amen. O la mele tupul manu lele. E lele anga il me sa wele matangi ai lelea. O le tele for Christian, a lot of Christians, they are like the birds. They are not mature in the word. So skamai mea ai fai. Le look. Skamai mea kifa. Marosi ki kifa. So skamai kala fai fi au. Wow, la au ngomel fi au. Pastor's preaching about me. Oh, yeah, so fi au la ngai. What for? So fi au la ngai for so la ngai ki au. I have a kula lupo le to when the pastor is giving the word. I find, oh, how le la ngai mai. If the message is for you, use it. Something about you that you need to be changed because you are offended by the word. Afainga lo lote upu, lo no winga o oia ngai. Amen. If you listen to the word and you are offended by the word, then the word is for you. O oila le te tala le upu le li. Ai lo vatu lo le upu e tinga e keva. Keva ngai fea. Alu le ko se silo. A vele lo koi. Ko la vea foi la ngor fe fea. Ko keva fo. Menga ko le mangulele. Tiko aya marsavidi malelea. Ele mature. Not spiritually mature. Purposely method edification. Build this up to be mature in our walk with the Lord. The eagle is different. Eagle is different from the birds. Eagle does not fly. Do you know that? Have you heard about that? Have you learned it in your biology classes? No. This is 101 given to you from the Bible. Now, the eagle will stand on the rock. Tu ayato lungo le papa. Ona baba ailo ayato me alul matangi. Amen. Before he mounts up his wing, he has to know where the wind is blowing. All I tell me, flap up our ayato. Once he flap his wings, the wind will carry the eagle. O le matangi na te avea le ayato. E alu le ayato le mana oi, I carry le matangi. All he does is flap his wings. Pawalo me ele lele puso mang painga le. We've had kill location with fiola. Au le mako kua foi le fiola. Fale lengi mes, amangi mes e kau fa maule lengi me pe. Kaule le folo lango pe au manga me. Pelo ko mai fa kausi si me fa maule me le. Now, he stand on the rock, lift up his wings, flap, kasi, lua. Then the wind will carry the eagle. Amen. That's the type of a mature Christian. We stand on the rock, and the rock is Christ, the cornerstone. Then we raise our faith. We raise our faith and allow the Holy Spirit to carry us into the wind, because He is the wind. Fa wino lato malosi si ai lato wa engi opau ala militar noi lo fato to your faith, raise up your faith and starts to soar the heavens of God. Te aru lunga le langi o le atua. Amen. Mi yeleli. Now, fatula lo tala sunga peo. Momole aeto or the type of location matua. Now, me momole aeto. Now, second thing I want to talk about, I want to share this with you tonight about the eagle. Ao on a ma'i aeto when he's sick.
Amen. Ele makanganga. Pe iska maloloa. Man. Ko maloloa e olanga mai makanganga loa. Honey. Po fair ready for finger like honey ya. I make it ko wai dunga ele fani me ke mga oi. Wa e oki. Man. Sorry. E makau kia nge me ko malo. E me sa me o fai fiao. Amen. Taylor, on a mile, I had to long on papa. He stands on the rock and he opened his wings. And he allowed the sun, Fatangala, Yalutito, Oyamaloloi. Us, we stand on the rock who is Christ. Lift up your faith, stretch forth your hands of faith. I Fatangala lao le amiaton. Pramatu sa malaki ngai tolu. He's a son of righteousness. Son, S-U-N. Ole la, ole amiaton. Fela haru ngai, kongu. Ai ule makanganga. Pos kamai ki ngā lo uru mama. Kari alu e whainga runga ki ngā e lo uru. Ai ke loa, po leare ki ngā hinga ka mā loi whea, peo ko inga li maik. Po leare ko ki hainga pe. Nga pai o limo sala po leo hoi. Thank you, Jesus. Peo o mai le ola, peo lo pai mai Yesu i te whaiwhea. Whapengar ke lo o mai peo wheo polokai wau, whapengar uma. Stand firm on your faith. Stand on the rock who is Christ. Le la tatu e amatal tatu le sona. Ele amatal tatu le sona le fatana. O me ngā vakul introduction. Le la tatu lola e amata. Are you okay tonight? Amen. Ngai liba vaenga lo te fitala no ele Paul nei concerning the edification of the body. Le la amata atu. Fai mai amata loa. Tai. Our goal is to spiritual maturity and bring the individual make out of Christ likeness. E lua mea nai tau na tilo iai. O lau ngā luenga. O le whainga o lau ngā luenga i a whapenana ta pu e le ola ma le soifua le tangata lea. I o le me ta o le matua whaalea nganga. Ma ia maua e ia fōlinga o keriso. Spiritual maturity and Christ likeness. Me ia lua tau no o tangata pe a whailau ngā luenga. Amen. We need the body to grow up and become mature and healthy. Na mia tātou le tino ia tupu malosi, ma ia tupu matua, ma ia maloloina. There are different ways to edify the body of Christ. Es ese tele o wale whain tātou whaleleia le tino. A le la tātou a matātou mua whapea me tau edification me mua. Ephesians 5, let's look at Ephesians 4 and verse 29. Loa lofa ia avea moe. Say vavai ang Ephesians malaiva. Let's look at verse 29 together. Ia. Amen. Let no corrupting talk, ka o call it talk. No corrupting talk come out of your mouth, but only such as is good for building up. Amen. No rotten talk. Longa sisiva punga awan ese upuleanga watu fea. Ilo ngutu alea na upulelea. Ati e le tangata. So, no, let me say this. It's so easy for us to speak negative concerning another person. O le ale mele tau tala mai me mumua lea, me edification, o le ale mele tau tala I Paulo.
Aua le I aluat se upua. Lang nga me te ole upuleanga. No rotten word. Words that you criticize an individual. O te olau tala e whapena, o na latu I lo ngutu, o le whaaleanga I oe leisi tangata. You have to put a stop to that. Amen? Words that hurt. Words that tear down. Words that are plain useless. Ai lesa me kia kaukala. Shh. I want to kaukala. If you have nothing to say, sip your mouth. Lang e se whai ngō fia me te olea. O le whai o le tala I hurt ai lesi tangata. That's not a word to build up. Lalo mele whai, tear it down. It's a little encouraging. You're not encouraging the body, you're tearing the body apart. From where? Our words. Let's say you may ko koru per ko fale o olo o Chris o veling or sunga la ole. Say do kile mai. Vai papa Chris molo. Mai to tolu le fa olinga they're not saved. They want my vision mai ka ko lok. Mai lo ka mai longo launga al sunga peo aver fakangis sa kala silo makwa. You know this woman. Yeah. She cry all the time. When the pastor preached, she cry all the time, but not believe in Jesus. O me lo kokolu la. Me lo kokolu ba cry, but not believe. Let's say o Chris in pia. Let's say vai papa e ulaula. Let's say olo e ulaula. Alala o mai le lokwa. O le mafau o kukaka, the mindset of a Christian. Ka ulonga mai le loku, ka lia Yesu kuloa. Esa. O le mai ngā orisa ki a kongor kalangoa fursikare ki a Chris. Oi lá fainga se kele ke kuis. Wa fainga oi. Oi lá fainga. Ai oi. Fa felar muy mal fai kala. O fel meu meio é west. Muy fai kala por capa. Muy. Oi fai kala. Ele é a fainga, oi se kele ke kuis, nga kuis ai ela fainga. Ana lai fou mai, o le opunga ke suia, the word will change him. Not our muy. Ele sau kuisa takere kako. We don't have to target the man. He needs the word to build him up. Inga ya, ab ese lo ranga tuai. Kako, ngau kako mo mongo kurone mea. Ya mo mongo ko ana fou mo le famka. Wai mo mai, ava kuro le lawa, la me sol lawa al puai. La me sol puai, le loku. Ai ma fo mai fe, kako. That's not edification, that's stability. Amen. That's not a smart move, that's stupid. Plain stupid. If I feel like we're living a loku al kau muy. O le fai a kwa la ngwa fe fe me ti ba ia ko offer ko ro fe fe au. Hi sis. Ale va oui, Hi sis. Ai va ia ko offer o ai. Pe ia la fa pe nga fa yo offer pe ko fa ali ali ko yo a me ia ese mal popo o vai. O kala nga fa fingi sa mo ko ngolo. Ke ro mo foi o ko e polo mo. E kere kalangoa lava penga, e sen mele kalangoa. Don't allow that kind of corrupt talk to destroy the body. Build up one another by speaking what? The word. Upula, encouragement. Upu famalosi. Fai ngofia ia ngai fai kala se, ai fai kanga fai kala sa. Ele fai kaya ke ngo kang ele fai kaya sanga kong faleanga oe ai le fai ka ngar kala. Le are te kunga kiro kangaka. Ole mamau fia.
Haka. Ai Johnson, sorry. Kama Johnson aso la kala vau ara kama o sa me fale la kai ngai o sa le ngu kinge o le fa kinge ngo fia yo Johnson. Wai mo mai e kala ngoa la Johnson I mea le moi. Ai kali kongo I peo. Alu foi ale o peo ia, alu ale o peo pasi kala Johnson. Ai le moi. It's all make believe, but it's not real. So lala mele costly divisions. Malepe. Del tala paulo le fa mai ia tatou pone. Awania. Let no corrupting, no rotten talk come out of our mouth. Useless talks. Amen. O upu le au ngā, upu ele eiso no winga, le eiso na tāua. Words that we criticize others and hurt others. We are to build each other up with words of praise. The right choice words spoken at the right time with the right spirit. Amen. These words express love, encouragement. Amen. Acceptance and affirmation. Upu yana te watu le lofa, watu le upu fa malosi, watu le upu talia. Amen. Which one of us will build up another? How can we build it? How can we build up one another? If you see an individual with mangaya, mangaya broke a line Sunday school, near Sa'a. And I'm not to let you tap the shoulder of the Sunday school teachers or Vangale, oh, thank you. That was a good program. We appreciate it. Encouragement. You appreciate them. The message that preached by the pastor really move you. You say, after church, you say, Pastor, thank you. That was a good job. Encouragement. These are the kind of words that we need to hear to build up the body of Christ, that bring hope to those who are in hopeless. I learned luck boy. For so all along. Alea willing upera one laugh if you. Alea Lucicareke for Penganka, laugh if you. My mom, a lacula yolo inseki. Fare conga mariskaka, uelga for inseki ngaka, evaculisaso, or my quite might. Not on time, I will make a kevacuan for pair. My foifer. My four my uputatu totalai. Starts begins with the words that we say. We are not encouraging, we are demolishing. That the little fire sangaluenga encourage tangata at the fire ngaluenga or the fat bena on a fale tone white tangata lili. So let's move forward. Famatarana falong lipo. Eselmani ole lactul tangata foilele. Sister, I love you. Sister, I love you too. I fully met backward sister. My all wrong. Ole ala uloye. Oile falong. Anga pa ia. Oile falong. Alang kako pesengi. Suomali. I familiar ngang pa o nga siya mga fai. I kuruma ke pese Suomali. Aba ai fai ngong maka mo ngoko. Oi ai eselo melang ko pengai koyo. Pa mo mai. Sa yele maftanga sa fai. Ya tele ka ua ko ke ola fa long lang ale live ka koma. Ai masala fai le all time lo session ta ya ola mat. I must say to the worship team,
not one person sitting down came to the session. I ongo for ngofo I fafo. Ngofo I fafo pe o kama maro, pe o kama stua. Pe o la koua, maua lunga kele. A o mako umangi, e whai asi rei loa se mea. O whai le au se whai la worship team mai ko, lau kāla au la vanga. Vanga mai, o whanga o whai au. They are pastors' kids. So ko mai, sa whai mai. Sa whalongo mai la, me ka ua bili o karinga. Ele whai akura, o le wha manga i akura o kare aoe. Au whai whalongo mai la le pū o kou karinga. Ai ingi me pupu whalongo mai. A maka kule asonge. Sa ngi koe kupu mea lea. Ele sirifo o kou lo kankaloko. O le ngā luenga o kou, ma ngā luenga tangata lo tua le buildinga o le vi inga o le atua, a mai le presence o le atua i tō. Ai le, ele am whapena kou mawhawha, o sirifo i o kou, I tangata umane. If you will do that tomorrow or tonight, none of you is going to step up there and play the keyboard or play any instrument or sing up there. You're all going to sit down. So I don't care whether we are going to sing with instrument or not, but we need people to discipline those who are up here. Ile popole, pole ale to inga mea. E taunga malama lama umatanga ta uma. O mei e tate whaia mole vi inga o le atua. Ele whaia lava pea. Wale lei kiri o konko ole ngofu fafu. Au mākoula I o kankanga sala. If you wharongo longolo. We all come together as one. Pa penale wingo mele tele no whaia istangat. Pi whaare kea kei mi meo. A me se lau kala au. Mal au vi. Mal au whai worship team. Pi ela tala le matu. Whai lau tala I o le matu. Whai au lotu. Whai mo au so o me me. Sorry. Whailau tala le matu worship team. Masangi a umalo mai umalo le worship. O mai loa kamai ma o kenge. O mai a. Sala lauro I kongo whasa. O whai atu lo le. O me pai lumal mako o loku I le pai kua. I le wal au foi se o mai foi le. Ka whai ele sakara. E whai mai lumal au loku. Ia longa uma le kālesia kaka uma. Ia loa foi lau lilanga discipline o lako wolanga. Whai ako amata tu lea sonde. O foia, kasi, lua, kolu, o foanga o kou. Umarako pese sa whai. Ko e wa aia kuloha uaru oikua, pāro mal pōrongu. Peke makua, pe o le kenge, po o ai, e pō aia oi luma lauroko. Whai ako sāla se o konko e arukua. Kong foia. Langa ele ese la tō mai tangata lotu. We all part of the body. Ale loa tangata la me taunga iai. Ngole ngofo mai ai kua. Se va ngala a koe whai, ia koe lame whai lea. Pei o kama se sao ma keng sa o hoi. Pei o lau tala na whai ke ngeke ma koe kālesia wai. We had a big youth. Of actually all you girls, all young girls, ko umer kaule kiki. So le me kaule kiki. Ko se savari alai o ko oro kiki. O whai asi mamao la walu le e whai aku vai. A po e au lungu ko oe. E ke aru su e mailo ngo oi whankong. Ko sai po I ko al wharesaro nguku. Ai oso le pasi, alu su e po wheu o yelo ngo. Ia. Awar ka le kiki, a fi fai ko lua lor ke kiki sau fai mo fi fai ko lua. Ai awar ka le kiki. O ko umai o fo ko lau pois. E se foi la u ia training on manto foi I miss especially o youth for manto. I fai ko kele. Wal mena ling fai lo tala fa pe. O fa tu li seli inga api fi malo mai pe le rasta mi ko malo. Ka ko le sela kwa kalu ko le por me mako. Fa ko amaka ko le songai au ko fa ke ko ve mai. O le mo ngifo. No. Ka mo le nguku li so le lo ngifo. This is the way you discipline them.
O fa ko ke fiu so fal pui pui ke mrik sa mo ele ai ma se leo leo ke fa ngolo ka yo ar ko vanga nga ke le fa ko ko fal pui pui a wala ke ulo vale mo ka ulo penga ko ulo ngi fo a fa akulon me fai lo langa o kama pe wo wala po kingo a la po kingo ska mai winti an ma fo fo pe ma fo fo wala po kingo fi kama le anga ile o kama ia yes sa fe lo fo ka le anga ia so ka ke fa ya wala me nga ko nga lango ka ko sui la kurol palangi na lengi va pe ia ya I ala kama le me palangi hey what is the name of this fish? Ole alongo. Oh, sir, this is the along. This is the along. Ole alongo le, but this is the along. And what is this? Ole pongi. This is the bong. Yeah, la kula kif kifi. And what is this? This is the kif kif. Kawa kulo ole fe. And what is this? Kau kama sino. Oh, this is the rasta. Edification. Now, the second thing is you find that in Ephesians 4 and verse 32. Ephesians 5 ibu told suman lua. So we foi lunga famulmole. Verse 32. And be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as God also forgave you in Christ. Be kind to one another with tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. How to build up one another. Edification is to be kind to one another. If a muti vale lo oto walofa, ia whaamanga loa I oto, you need to forgive. Whapei ona whaamanga loina oto ele tua ia keriso. E iai nga ngana e masani o nga ngana I tangata whaolaina. There's a language that a lot of Christians they speak of, but they don't act on. Te whaila tala whape, I forgive you, brother. So, I forgive you, sister. Whamangalo ia oilo sole, whamangalo ia to fine le ala kui whawhoi ole, o wangenga I forgive you. Ala kui whawhoi ole, ala kui maa osi lau ka vale ka kalea. You forgive, but no forget. Koi pop ai mai lunga, you forgive, but not forget. Ala nga osi lau ka vale fa. Whera koi punga mai lunga ka molis whamangalo. Umangei anga lua popoi. You just say, oh dear, I love you, I forgive you. Oh, same with me. And aku lefa foi penganga osi. E lau kenge lea lang kamar kenge lea lau kawal. Scratch ai. Ke mea maka lau kamar sa ke popula ia ale. Ai whakau mangianga lua fusi whamangar. Mera. And be kind and compassionate to one another. Compassionate long the winger. You look beyond and saw the faults. You look beyond that individual. But you look beyond. That's compassion. Eteleva ai maftiang, eteleva ai tinga, eteleva ai merfeltanga tali awe. Aya famangalo. That's what compassion is. The word compassion came when our Lord Jesus saw the multitude came, and he said he arose with compassion. Why? Because he saw beyond. All these people coming, every individual has a need. And our Lord looks beyond their faults and saw their needs. He arose with compassion and he reached out. So actually, when you forgive, this is how we build up one another. Forgive and forget.
Le upula ia pe te una whaia Yesu. Lele, whawhian o whaama, how many times do I have to forgive my brother? 7 times? Ma Yesu le ai, 7 times 70. Actually, 490. You need to forgive that individual 490 times. O ka se me akele, whamangaro. A ka ko mea, whamangaro. Sa sae lau pepa ki ai lapisi. Ai awal whabe whamangaro, ai kukupe kong lau kuspa ia le lau pepa. Wa le kei mea koe whapele whale kongoi, koe ka karar kuspa ia. Rea, vai. Nga whamangaro ngia kore pakarea. Ale vo koe whai la mios, koe whai whai la mio le li. Ale nga umangai nga whamangaro. Wa e maua mele matau tia le tupu. We need to forgive and forget. Kung sa sa lau pepa kia lapis. Ano ka ko me, kukuai kong kuskus pa iya. Awa, need to forgive and forget. Kung ano le, ono mawale tangata na le, fia tono o le tino kiwiso. Melo na lual na, be kind. Ia e alofa, ia e anga le lei, ia whapale. O le whapale oe, te vai atuai, e iai le mea ta o le suinga i le tangata. Amen. O le si le vaenga te lea i le mea leo le whapale. Turn your Bible to Romans 12, verse 10. Te tango e whaitau mai le Roma suma lua whai pas fulu tu spai Samoa. Romans 12, verse 10. Te whasau lunga pe au. There you go. Is there another translation? Is there another translation? English? Yeah. Be kindly affection one to another with brotherly love in honor, preferring one another. Now, le upule sau I melea. Ina ia mawhaio na e mamalama I el pōne mo o loa fo iau. We need to honor one another. Amen. Se ve tau malingan Samoa. Tau solumua na ava le tasi I le tasi. In other words, you need to honor another person above yourself. E te manatu e sili le stangata lo oe. You're looking at that individual, you say, oh, ele pela over ai listangata te whapapale ia ia ma whatu brother ia ono Yesu o whamangalo ia ante oe as e te le whapea ia e ele kakile kukusa especially o ka kusa moa amen say saula o se ainga tupu. Let's say you come from this family royalty oka e ke saua whaarutanga au launga ngana I le suia. Amen. Sauli polkoiva. E me velele mo moltanga te you say you're coming from a royal family. Ke le swafor ko ainga nga ke sa fai mo e mas fai mo. E ke popula ma ka ke le ke ro me ka 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 ke ai. I lo mea. Ya sauro ma upu. Ya. Ka ke le kukusa. Lau lo makiwa elo. Oka. E se mana matau tia o leo langa mo Samoa. E ka keo mai al whaarutanga ma mai a ka ko mea ia. A taunga bese ngā me, you need to honor another person above yourself. E te manatu sili a lisi. Ai lalo a oe. Amen. A ka ko mai. E sene mā nei o tātu tangata tāpuai. Now, I admire that. I look at all this, it's also gathering ka kilo ia. I le whaonga ina I le atua o listangata nga I listangata. There was I elwhai au na mawhasoa nei le telefoni. Nei, au iei tono. O leo te tau mawhawhau po le meo te latu o le saulo tutuila po ke lako kali le bala au o lauli I lea.
they have their conference starts at 20 to 22nd of May. Arrive oi pango pera sa sulf oya pia on the 17th of May. I open lato conference on the 20th to 22nd. So I'm kind of debate till my for po me ke la ku ngofo po me ke la ku alu loa. Ai le me na ftala noa mai le fifi au. Ona o se, it's one of my articles that I wrote, but actually I have spoken on that in the prayer conference lena fai lunga ya fio malu. Ale mano, if the baton is right, then the glory will fall. So detail, we're outline to all the tabernacle. Every part of the tabernacle, I outlined it and use it as a prayer. And as I was doing that, you can stay at the gate of the tabernacle for hours and hours and hours praying. There's no ending. Amen. Every part of the tabernacle, because of build according to the pattern that I am giving you. But the thing le swinga ta vita o le mea. Mai tau le swinga ta vita ele alauina ta vita le toto. David did not allow the blood to sacrifice an animal to bring in the presence. David was a worshiper. He's a worshiper warrior. O le tangata tau o le tangata whaivi inga. This is what David did when he was a shepherd. Every night he's out in the field with all the lamb, all the sheep. When he reached out to the harp and starts singing, God intervene. Amen. O ila le mele na noflota vita sui ato ta vita le pattern. Now, or the Vasili, na fa'ala bela tua. No. Or the manongi le taulanga luifo, the instance of the sacrifice I bring forth, if a penana feel maile tua. But worship, or the inga na sui instance o mea manongi. Mai tau ese le fata o mea manongi, ese le fata o le manu e fasi. A me manongi ia, e iai le charcoal, e a mai e Israel, na mai e Israel mai te tono le sami le ula. Le malala lea, te a mai lunga le maunga Sinai malala lea, e su sunu ai charcoal, na sunu el taulanga, e wha mua e me manongi. This charcoal, when they burn it in the holy place, it is also mai se scorpion. It is also mai se ngata. Snakes and scorpion don't even come near because of the smell of the charcoal there. Ke lo lau viinga. E tuli e nganga leanga. Tuli e mate moni. Scorpions and snake speaks of devil and all the evil spirits. Kukuli e wale lau viinga. This is what the high priest will do. They get all this charcoal, I mix them Your worship will bring the power of healing. When we worship God, the anointing will come in. When we worship God and heal those who are afflicted with their bodies. Amen.
That's what David learned. How to bring in the presence of God and how to move God in a way. The tabernacle of Moses, the glory is hidden. But in the tabernacle of David, the glory exposed. Amen. But ai tangata ila mamanu ole atua. Oi na rau faitauranga. Oi exposed tangata le pa I ole atua. Vialeli. Now, in Leila fiafi maltato maftanga as he was sharing with me, and I said, I'll think about it. I'll think about it when I come, because I want to go home. Wo faisi leva. Elepang la travel mastene. Anga travel masakenge aku Australia pong isila kwa pepi ale mea. Amen. Ale travel ko kasi koso kala ko pa umal wako mo. Wa mai okay. Fa pele travel ko mal ya oila si ale okay mo pepi. Yo. Vi ale li. Now, I'll see when I come, but make sure it only takes 2 days. So I want to go home. If I see umi, eu ia nga lese so ai ke lo longa fo ia wa kaunga o kau koe fo. Vi ele ali. Awe te manatu fa mo lunga ya oe manatu e silisi ya oe. Honor one another above yourself. Don't look at yourself that, oh, I did this, I accomplished this, or I do this, or what. Just make sure you honor another person. Amen? Be kind to one another. Let's look at Galatians chapter 5 and verse 13. Are you in the house tonight? Well, Galatians 5 verse 13. We're still on edification. So if I tell my family, Amen. Amen. For you are called to freedom, brothers. Only don't use this freedom as an opportunity for the flesh, but serve one another through love. Amen. How do we edify another person? Serve through love. Au auna ilamata au pu ole lofa. Di ialeli. Amana amir sosani au auna ilamata au pu ta ole lofa. Melon tolu. Third, how do we build another person? Hebrews chapter 10. E perum ta pu full vai pulus mal fa malus mal lima. We need to encourage one another. How do we do this? Fa fenta tu fa tu puina le mea. Say faitau mai fa molele perus full Hebrews 10 verse 24. And let us be concerned about one another in order to promote love and good works. Let us consider how to stir up one another to love and good works. And let us be concerned. Be concerned. Amen. Amen. Promote that individual in the subject of what? Love and good works. Amen. Christian life is a battle. Christian life is a battle. It is a race. It is not always easy. When I talk about battle, meaning you're looking at soldiers. Soldiers get discouraged.
Amen. 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 So kwa isari fingoku amen so. Mo ko le finge la fa ko la ka le ngala ko makolo ko kurifa. Amen amen. Ah. So le ah. Ka mangi fa ka amen fa le mai. Christian life is a battle. O le olanga o le keusiano o le olanga fita ai o e mataua taimi uma. The enemy does not sit well, doesn't sit still. Spiritual warfare, there's a battle called spiritual warfare. 2 Corinthians 10 and verse 4. There you go. Since the weapon of our warfare are not what? Flesh. No, the other translation. Use another translation. There you go. For the weapons of our warfare are not flesh. For the arms, here you go. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God by pulling down strongholds. Casting down what? Imagination. Where is your imagination? Mind. The mind. Where do we fight the battle? Mind. We need to pull down our thoughts. Amen. That exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Make our spiritual warfare, our mind. Our mind. So we need to what? Captivate the mind by casting down imagination. Amen. Before you fight the enemy in heavenly places, you need to do something with this mind. Amen. Look at Romans chapter 12 and verse 2. Romans 12 and verse 2. Say, Baba, from here, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of our mind. See, your spirit is saved, your soul needs to be renewed, but your body is not saved. Amen. This body is not saved. The only thing that is saved is your spirit. But your mind, that's your soul, it needs to be what? Renewed every single day with the word. So we need to do something with our mind. Cast down. But are you to vain imagination? Before you fight the spiritual warfare in heaven, fighting principality and all the demons in hell, you need to pull down memumora. Fight this mind of yours first. Let's say, this is what the Lord say. Do not commit adultery. There's a difference between adultery and fornication. Fornication is faitaanga. Alalmeta ole mulilua. Ya se fa malama langa ifo mulikoro mulifa. Le we fa longo mai.
Ia ke o whapea oe le la vea, oe le la vea i fo, oe, o le tala la Iesu whapea li prokai vau. Wa usi al mai moa prokai vau, mrau wha. O le tala le atu whapea. A e wa ai le tau le teine, po le whawhine, a e mana o ilo loto ua, o e muli lua. Ilo loto. O le wa ai o mata, e ma whai alo imagination, o na whai le mea ngai lo mafofau. Your imagination, your mind can do tricks to you. E ma whai alo mafofau kumele. Whai. Amen. Mea ranga wha Yesu, a wa ai atu, wa uma ona ea, wa uma na e committinga I lo loto, I ia le atua. Dela lava. Now, se kuri fa pela tanglia oil polni. What is fornication? Melta ol faitaanga. What is faitaanga? What is faitaanga to you? O alu ka. O alu ka. Pe alu moe vanga. O nga. Yeah. Se me ala mai kali fridge. Foi mai me lo kon foi sembe fo. Besilia le fa lo me lo kombali. Pe. De la fe me fo. Now, what is fornication? Fornication means having sex without marriage. That is fornication. And that is a no-no. Meta o le faitaanga o le ele o se mulilua. Faitaanga mean having sex before marriage. Amen. Le tele o tautu pulanga talavou. Ah. Ai pula o kamai pe se ka pula le mai kamai. Ah. Ele nga o kulela ve, ela fifelo kamai ka ia ko e mai. Ah. Now, o mei e taula e tātou le mele o le nofo wha apou liuli. Ele I wha ipoipo e no nofo wha apou liuli. Mea ngā ka o le fornication. O le meta o le muli lua, adultery, you are married, but now you sleep with another woman. Mea ngā tau wha apea o le muli lua. Na, e se le poto to ina Samoa na wha apou le mea lea. O oe maloto o lua, you are one. Just. Ai a saulo malisi fine, o oe maloto o lua malisi fine, ua lua. Mea ngā tau o le muli lua. Ai sea, lua ngo o iwa e aluai. A saula mal koru. No, excuse the language, I'm plainly say it, explain it. Ele awangi teti fose ma fo se sia. And a fai foi la wa alu e fo di fo finge wa ko ko finge. And that is a muli koru. Lang o oe o lo ko lua malea. Yeah. This is what the Bible is saying. Adultery is when you are married, but you shack in with another woman. Or fornication is having sex before marriage. It's a single me lua. Keep your virginity. It's a man ngai lo alu tau pou lo to lua. Amen. It's a man ngai. Ye alu tau pou I lo to lua. O le innocent ia popula auto. Au ise o kou e whai poi fo wha penga anga kāle au whai a reu. Pe uru koe ngarei laki kāle au whai a reu ngof. Au ane tātou mafau wha peo, tātou mafau ia, I am okay. No, we all sinners, saved by grace. Tātou umatanga salo whaolaina ono le alofa tūna o le tua. Amen. O le tātala noi le upo le li ima tātou wawaianga I mei tupu le tātou ola ma savalinga. We are looking at the word of God tonight and we thank God for reminding us again. Na ili si vaenga ili fia lo tala le na whai ai. But I told them,
e le mawhaina whaisa tō lua tofi, pe ale o lua e whai mua au wala le mea mua taunu whai. You need to take this girl back to her ainga and you stay single until you get all the legal documents filled in and bring it over, and I will bless you before you can become a family again. E tauan wha malamalama me taunu malamalama. If I had to, I left here from whatever, it's about 5 years we've been together. I don't care whether 5 or 10 years. It's still not legal. You're still offending the law. Where more am I? Pay for my se whakaikai pe lelei, a lelei, ia koe alua kakai, e lengi me kaungi me whakaikai. Ngā o ka vale o e whakaikai. Ai mga o sau ka vale ngā le whakaikai, you want to just drive your car? Yeah. Pe o mea ngā le whaingai, e le just driving ang kako me whapea. Now we need to live holy and pure before the Lord. We are the body of Christ. Tātou o tino ke wiso. Tauna tātua, ola whaamama. We need to live a separate life, a holy life, because we are part of the body. Every single one of us here is part of the body. Wai mau an lefiafi. Ia, a whai o tū o vai a, e re ke rea ngā singa se lau iwa rima paunga. Peo, ia, sau wā. Ia, sau wā. O iei leo ngā li. O ngā ingei o le ke leo me iai e mwhai ngā lu o e whapa i o le mālo. A whapa i ala o le mālo wa pa i e kongolo. E ri whai e whai au kalo wa pe o ke leo kai mea i ngā ngā kua lau e kanga kau le mālo le whenga inga whenga le umba. I ngā mai do le whenga mai lau o mga whapa i. Pera ngā whalo. Le mālo, kaunga liko lai me umba. Ai a mga oe whapa ia whiwhi au. E le whapa ia ngi whamasingo. Ia whapa ia lau mea ai ansara. A uma whapa ia, uma whailua pe whai poipo. Malo lea. If you are working on that right now, pe a whai oe whai lea. Whapa ia le loku. Whakari pepa ia le malo. Ai whapa ia le loku. Langa le ye o roi kongo le loku. Ia legal me lumo le atua. If you don't ke loa mai pepa le malo, e kuaing process pepa. Ia mai le whapa ia. Mi ia le kilo me mali e. O kaungu i popoa. Whai al mako loko. A o kele o kama ia le whai poipoa, au mako kua. E loa sunga wheretis koe ngai apili ia. E loa ia, e le whai poipoa ngā ko inga ova ma leongas funga kupu kau sanga o loko. E ko ia, e mara o kama leo kui. Kui maulunga, yeah. Wai kako mako fia whangau, they have their children, they have their grandchildren, and if I poipo. Yeah, o whakalo, o ko umai if I poipo, kere po le malo, I don't care about the government, now it's time for you to come. Mai whapa ia o ko langa leo, ko ngofo, whatever, ko ngofo. So we need to go through this process. Lea, a mai whai whiau. Ia leli, a whai o kuai pepa malo, mai whai whiau langa lero loko o lua le whaonga o lua, you are being used in the church, you need to be blessed by the pastor. Whakari mea malo ia munumuri. Al mele sa ngore so ngā peo. Pe mea a mai koe whapa ia loko I peo. Wai so ngā liwa pe ngāra ko loko le whapa ia oe. Po oe le kanua ia oe au. Seri, se peo. Pe whale leia wabio. So se mea e whai taona mai whapa ia whai whiau. Langa le tatu tono ngā nue ngā le atua mwha. We are in the body of Christ. We are serving in the body of Christ. We need to be blessed by a pastor. We ia tama. E tele whai poponga e whapenau. E la uatala mato. E te atala mato o loto a whai walevanga e go whapou liuri. Pio le ngofo Chris a whai walevanga e go whapou liuri. So, so e whapa ia oe. Koe pia mea malo ia whai munumuri a sa oe se whapa ia oe. Ia wa le rai paru kwange bea a ngai le pa ia mai lau ngofo. A evo se o ko ngai po ele whapa ia a ngaua
o le vang ruang ngofo sau se kalo mo oe soli e wa ko le pa ko le be le fe ko ia songa pa ia yo ka ko le fai fa lika ko me lang o ta chole tono le tino ke wiso amen mi ele li wakta le ko ri pe lo sunga el sunga chance le lo sininga ko foi mai pa pe ke lo ve foi mele so e pe le o fai lo ko fai fe awa le fa le ko ngwa o lo soli amen ia e loa encourage lista ngata ma e alofa lista ngata awete alofa ta o le ngutu amen awanga alofa ta o le ngutu ma le upu a ia moni lo loto lo alofa ia tama Colossae 12:5 let's look at Colossians 3 and verse 16 o tātou o le au let's Pay for perfect all tala ole laka pi for America football. American football is different from the rugby here, the union rugby or the league rugby here. Itono New Zealand, Australia. Ole football tu sai luona tolu ona au. Itono awetasi. There are three different team within one team. Tu sai tolu au itono awetasi. E elme ta ole offense. Yen me ka ole defense, yen me ta ole special team. All of these three, they all have coach. They are working under one head coach. Is a coach of offense, is a coach ole defense, is a coach ole vangele ka ole special team. A faila individual, let's say opeo ta alo receiver, is a faila coach ole receiver. Ava Bella Johnson or the linebacker is a for the coach a linebacker like we are. They all have different coaches in this team. And the whole purpose of all this is to work together to become a team. Like a P for America for it's more scientific. It go onga lunga lau papa. Tusa is a play, is a player defense, is a player offense, is a player special team. Ya onga umala tangata yung lo papa. They all work. If I've Taylor, is a going I call my play to a let's say call my coach to play. And if I have to quarterback, lang of I of my taule defense, suya quarterback le play le time le on lang of I the defense. O isi tangata call al play. Ala way Lord defense ngal wenga ngai yoinga la ngale saulea. Al mela le eto lua lau Samoa. They're very popular in the American metal receiver. O lisengo ya puka, o lisengo ya siusta. Siusta la te alo siusta ilwaanga le Kings. Alo tamale o puka e ka alo le awa mato le Rams. Vasili lo le tata le ya puka. Puka, what is the meaning of your name in Samoa? Puka. Puka, my name is Fact. Olo wingo lo ungoa o le lapo fact. Al commentator. But you're not fat. I used to be fat. But my dad makes me run 10 miles every morning. Ta isa fulu mai lo ta mo e tai uma fa penan fa tolengi ya ulo kama wala ila se fat. But he's one of the best receiver in the NFL. Tamaleo puka. Pe lima kamalo pe ing kulu pole ale mawalunga le polo e luifo apa ipuka koso mai la luanga le receiver esa foi fainga o talonga America lo ai makamaka if you watch it if you don't understand it it's boring e ke fofumba ela me ai mala me ka longa o le fapena o makwa in Kalesia ya o Yang fela utale fa penga umale tino ke wiso. We are not fighting one another. We are working for one another. We are building one another. Instead of going against another person, we are working with one another. Ele tong faita ua e kinga ua ka ua. Maka faika ua fa penga fai me ele work ele mele. E ngā lulue ta ua mo le building o le tino Yesu mo le vi inga o tama. Wa e mo me le fiafi.
I was watching a game for ta alo le matu au ma au le Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks ai makamaka I ka ko loko umara I Amerika. E ke vai yaka umar Seahawks I kongola ko farsa. A ka alo au le sa e fai loko kama I ka au poa. E o akul ke me sulua. Wa fa penganga uma wa makar ka alo ga Seattle. Pe ka po e kama I lako au. Sole, fa pele wingo tangata Amerika I me I football. Ava aile ai o mai au Seattle I loku le sa mai malako ko nginga. Sko nginga Seahawks. Ole tula fono foi Amerika. E sang e lako fo o elisi malai ma wea ko le au le Chelsea ko au yo e vari e oe. E ke wea ko fa puka mai o e kamarai o. Ele kele lako mola avapeo o le Raiders ele o fuakolo o fu Raiders ke alu ka alonga 49ers. E tuli ala 49ers mai wafu. O ka koula o le ting. E ofu umaka ko le ofu tasi. Jesus. E ofu umaka ko le ofu nga Jesus. A te no la saul ti Apollo. Saul ti Apollo se se mai loko sunga fereti liskai au lisasa. Ele lo fereti le ku fereti tu le pula ma failanga o nga sa ma pisa ho ku fereti nga ulo. Fa malo si mai. Bo leo ko malo o wa pau le leo ko malo. Wa on kalango fereti le mai ke le nga se mai. Pa leo ke le ko inga. Luinga la talo le kalango ku fereti. Ala tu mai Yesu, la tu mai kapilielu ma masakangi ko yo. Mela le pi mai ele ka ko mela le. Femelo sat, femelo kapilielu. Ali satan, desa vai lo. Femelo kala sakangi. La ia ma sei se la vanga lea e faola inga. Ya ia ma se se vanga le faola inga. La aba bau foi feau. Ele ia ma se se la woli ia maka mai al fai la kusi ngo foi ko. Pa solo mai luma. Le ia ma se se faola inga. Mai la na winga lokal. La femelo kala sakangi vai la ma fo fai la kusi. Vai ma fo. Look at the mai. Ki kir ma fo. O la kau fika sko inga mulpo. Pe fa fenga fai se alofa mo fai fea. La halu ma fo fa mulpo. Pe a mo e se kupe fa sfua e fai la alofa le fea. Ya ole fa alongo ala mulpo la launga ala fa alongo ala ma fo sko inga pe fa fenga fai me la. Sa vali fo el piccolo o la yolo mo fo olo mo lo fa ko ali ya samo la piccolo ko. Asa vai aqui, asa vai ko inga la mal klom ko. Mas só sequia, mai capelo, sequia, mai kilo ma fo fau. Kilo ma fo olo mo fa ko. Esse an me la kala ngoi ka mai. Fa mai olo ai, hani. Na fa si umilo walo. Le ai ma se fa longo olo laung ala fe ko ala fe me laung. Awe umilo walo, o le umi. Ele manga ele umilo walo e kunga wa. Ai wa vai le mele kupu a. O so mai mele malu la fo malu molon ko lo. Fa me malu. O fenga so le ke ma so un po. Ya ala ke mi so un po a. Wai ole fa solo le va ai a kapili lo mai sa kangi vai ma fo ka mai. Look at their minds. Lan mele ke vai ko. Mai malu. Flo. Manga va el fico fenga yang po. O la vai halu a lai fai de la unga le ai ma se concentration. Ko kulo ala vai worship team. Ngofa pengala worship team. Praise the Lord. Yes pastor. Yes pastor. Ala so vai mai eva ai kamalango vai le. Ya, so ele kamalango vai le sfalele. O ko ele fai maso sole. Fa mai tia la ko sa le ya o idi ya. O kikiro fo idi ya no ke kamanga. Ko ba ai le mele kala ngoi ka. O ai se jo tatou e tonu le manatu to tonu le mele. No one. So se kai making of you sitting in the church, esse mele ka fa o ke lo ma fo fo tangata.
Me foi nga fa ku fa amen. Ala fa. Yeah. Amen, pastor. E pe kwa kei mai foi le ah. Ese ala be la kala ngo I ma fo ka. Ah, me ngo fa tolo metanga. Imagination. Pull it down. Ah, ola se singa langa sa uma every Sunday yasi kama yesos fatsa. Wakulole makamaka they look at everyone in the church find mal evaluation. Ah, ai ke lola. Ava pela se lokula mosa, se desa la mosa church. Ah. Lai ngof wat vir kwart vir jou wat pengen. I said, look at the pastor's wife. Wala nga puro kile ka ba nga maka. That's why. May karasaka ngiti akapil. Yeah, that's why. May seki ar ko wal vir jou. But no. It's not seki. Kilo, ko kilo. Ava fa mal vir tu vir jou. Da songi la lof for ko inga. Kai au fa kau of kele, kai au fa kau mal kau kalinga, kai au fa kau mal kau lima, kai au kau como se vai fo. Ala esse a mele lo lima fo for ko fi fi au. Ah. Ai le concentrate la ngal fi fi au. O la tu il fi au pu la I ka ka lo. Ala esse a mele lo lima fo lo mo ko. Tai au. Vai a sole mer ka bel fo. Fai nga mati le fai le ko uma fai o ka ku fai nga maki mer ka bel fo fi fi au. Pauanga al mere fai mafo folom ko ka fia ki e se tavale ti e lau tavale o fa longo ile ai si fi fa longo upo le ti o le me fi on mai me nga le tupu tono e kalesia o le asia singa tamaya you have to be aware of because every single Sunday they will invade our property. Everything belongs to us. They will come in. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns, spiritual songs with thankfulness in your heart to God. Amen. Let the word of Christ ia nofo te tonu ia te o le poto a toa a oina ina I whapenana wha mawhanawhanai le tasi I salamo pese masiva whaalea nganga. Amen. O mele tong tātou vai, encourage one another le ngata I lea o lea dwell in the word of the Lord. Ia tātou lau keu siano. We need the word to grow strong within the word. There is a word that we call the Rhema word, but this is the revelation of the word, Rhema. Amen. Ese meta the creative word. Amen. Why follow my ese me le rhema word, ese me le creative word, ese me le loco. Loco means a person, o le tangata, o Yesu, o le loco, o le upo le atua, ese me le upo tustusia, ese me le upo faitau. Amen. Now, le la tatu vai le upo le atua le Paul and I. For my awane ese upo le watu ai fo ifua. Na ile Isaia 5:5 fai pusuru of tele tatu quoting. Ma tele foi fai fi au la tu te tala noa fas fai tau lea. Se mai lunga li peo. Isaiah 55 verse 10. For as the rain comes down and the snow from heaven and return not but water the earth and make it bring forth and but that it may give seed to its sower and bread to its eater. So my word that comes from my mouth will not return to me void or empty, but it will accomplish what I please and will prosper what I send it to do. Let's say
Say tu mai voi dai dunga chance. Ele o ke la po bla kwar kala pe ki idai. Na, se kume fasang mecha. Let's say ole upule, this is the word. Le fasanga imatama, the word is facing your father. And father say now, go to Bill and answer his need. Bill has been praying. Lalita talo Bill, he wants la mana ongo Bill la vatu lumole tua familia tua what mana mia mele but I feel that thing upu. So my word that comes from my mouth will not return to who? To him, void. Lewa we no upu. Amen. Then God say to the word, go. Alife, go to Pel. Pel is waiting you. Sema fight on a meat. The meal is need. He's been praying. So go. Se la kwa se valvalia Pel. Lal mele kupuya o ba se valvalia ekele ki kure Pel. Lal mele kupu. Yeah. Lal me wolenga le ki kilo kupeo ya. Se meska me nga siu. Ale ai nga lole. Ka kongwa le lole ye le mela le. El mela mafufa. Well, God has sent the word to answer the prayer. I saw the upu. That's not one the word. Kelly yo mela what distract so many things that distracts his mind. So instead of receiving the word, he rejects the word. Wow. Now, go for email out. What are you doing here? Say, exactly. Baal has rejected the word. And the word that returned to God become void. Instead of fulfilling its purpose, it returned to God void. Why? Because you rejected it. Amen. Wala iso na nga ya oe. Ona na awina mai le upu e whaafeiloa I lo mana onga. Ai te le talia. Ona lea, will tell you there's so many things that's going on with your mind. Te fo I lo le upu le atua, wheatu le atua, le alau mele whai I. Ale tali mai. Te ena. This is what will do to a lot of Christians. Thank you. A lot of us have an unanswered prayer. So many. You've been praying, but you're not receiving an answer. I say, there are times when God releases the word, but your mind is too busy with things, not knowing that this is the word coming from the Lord. The word will return to God void. Amen. Now, you need to have an ear to listen and under your mind to understand what the Bible is saying. You don't know whether a message is coming from the pastor that will fulfill this need, or someone, your friend or a relative. God has dropped a word in that individual, and that person came over to you and share the word. You never know if that individual will bring comforting in your spirit or answer the prayer that you've been praying for. Because you need to concentrate. We need to have an ear, a spiritual ear to listen. Can you turn your Bible to Psalm 91? Psalm 91, verse 10 and verse 11. There shall be no evil is that verse? No. Chapter 92. Chapter 92, I'm sorry, verse 10. 92, verse 10. There you go. For you have lifted up my horn like that of a wild ox. I have been anointed with oil, fresh
upulenga fresh oil. Now, for my little to speak, now, you have lifted up my horn. Horn speaks of your authority. Le pule. Amen. Like of a wild ox. Or the anointing that comes upon your life, fresh oil pour upon you, God will equip you with a strength like a wild ox. Amen. My horn will be lifted up. My horn is your authority will be lifted up when that oil is poured upon your head. Amen. And you will become, you have the strength of a wild ox. Verse 11. My eyes look down on my enemies. When the anointing comes upon you, your eyes, love eyes, spiritual eyes will be open. You will see your enemy. Amen. My ears hear evildoers when they attack me. When God releases a word, you need to have an ear, a spiritual ear, to understand the voice of the Lord. Johnson, I don't know if Johnson's the one who's going to bring that word to me, or someone like Mike, or someone in the house. If I've been on we'll never know. Amen. But we need to have an ear to listen and understand what the Lord is saying. Because I miss it. And that word will turn back to God void. Accomplishing along a purpose, void. Are you catching this tonight? Now, the righteous thrive like a palm tree and grow like a cedar tree in Lebanon. Are you a righteous person? Are you a righteous person? I feel a really for my core. O tung tangata mi o tonu. Ai se le okele mai la menga e ka mingoi. Ele se mingoi pe seloi. Ele menga le fa ko mingoi pe seloi. Are you a righteous person? Se le okele. Le okele. Are you a righteous person? Yes. Yeah, ai la ma o nga yes le okele. Now, but if you are a righteous person, see what the Bible says. You will be like a palm tree. Where do you find the palm tree? Desert. Toafa. Every nomad person who are traveling on the desert, they are looking for palms. When they find palms, they find water. So you know what the palm will do? Its roots will go deeper. And a mile fafo, le me I nourish me na ile tino ma mai fafo malevai. Me na linga tule tangata fewa ile toafa me o yele pama. They look for palms because they know there's water there. This is the only tree that blooms in the desert. Why? Because of its root system. Tato, we are palm. Righteous, thrive like a palm. Tato, opama. If you are a righteous person, say it tonight, I'm a palm tree. Say leokele. Ele umarkakopo, I am a palm tree. Amen. You know why? Because you will flourish in trials and tribulation. Amen. See, there's a
a wind that blows on the desert, on the Sahara desert, there's a wind that blows. It brings in the hot air. Te loa, e vaila o le pama, ngā le halua whapea, swai. E le ngau, back in, koe kū, swai. E le ngau, back. Whapena umar keu siano pe ama wa le upua le atua. If you are grow in the Word of God, you are rooted in the Word of God. No, 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 sir. E le mawhai e se mea lo langa nei o nga ngau o ilalo. Amen. Nothing can bend you. Nothing can penetrate you because you are rooted in the Word of God. Amen. Waila o longa lua. You are a cedar in Lebanon. O oil arasi Lebanona. You know, when King Solomon was building the temple of God, the whaaton was Solomona tangata tale arasi. There are two types of cedar. O lisia ta o le fire cedar. Fire cedar, akakala, peleng fai Solomona, there's a sap in there, e peia morswau, oily. A tango nga flippa, vai burn lo. Amen. Atanto, we are considered, the fire cedar, to connect us together with praise and worship. Ignite the fire will come out of you. As we worship the Lord, the fire will come out of each and every one of us. Why? Because you are a cedar. You are a cedar wood. Lona lua, na bato Solomona, fayim po manu lona atua. Ele sayel pa. I faifa pena. Then the midnight hour, Solomon called over the craftsmen and say, now it's time, remove. At the midnight hour. And they said, the north wind starts to blow. The north wind always speaks about the presence of God. When the wind touch this cedar wood, it becomes like someone just put varnish on it. Ito tono popo ngā matinga, ito tū mātila tilai, ake vai ila oe. The world will look at you and you will shine for Jesus. Amen. You know, not even that you feel coming from within you the fire of the Spirit, but you will shine forth. We are called the light of the world. Shine mayalia from us. Amen. Yeah. So if I'm planted in the house of the Lord, they thrive in the courtyards of our God. So they will still bear fruit in old age, healthy and green. Talanoa ko ingale ai mulipola. Talanoa ko ingale o ofio ali lo sunga pokeva. Ha? Nima. Ni ora o lunga le kai small boy. Ai olo ofio nei oi. Lima fit usa o lo pokeva. You still small boy. Ah, ai ali lo sunga ali mulipola. Yeah, Polan matua. Oh yeah, yeah, still young boy le kiri olongo lima. Olongo lima mele kong fayaku. Ese si olongo lima kong. Oh sorry. Yeah. Yeah, kumaya oilunga. Ah, kumaya oilunga faka. Te fa. Le kile kuru fe kumaya oilunga e kali le mela. They will still bear fruit in old age. Polealo matua. It doesn't matter how old you are, the Bible says you will still bear fruit in the house of the Lord. On.
O ma foi fea. Mele kalonga, the anointing. Vi ia lele. O whamaili si kenge ia kea, mai bishop. E te avato ele tuais tau sanga i se fulu moe. Au whak, ai, sere. O au leo fialu. Ma eke fialu i fea. Whak po fialu mele kaungo mai kaka uma. Tangata ia whaolaina. I want to go home. I said to the Lord, walava fikulima. When it gets to the point of 75, I want to come home. Ia koe lua lako sanga, I saw kengele prophesy mai a. So, kwa le manga i o kara kengele. But you're gonna live for another 10 years. Pe a fai e fina ngalo i eileli. But no, you have so much to give. You need to understand. When I talked with her, I was 72. I remember, no, you're 27. Fuck, come again? But you're 27. Where did you come up with that? Just put the 7 back and put the 2 in the front. You're 27. Oh, seki dar kengela. Ela ias king New Zealand. So mai ke urumal mele ku kon mele. Or kala king New Zealand bishop. How are you? I'm good. I live up here. Ke fia la ku ave ka ko lunch betina. O live on fa kali king New Zealand mai ave tin. Ia ai po lang leo ya onga. Pe a foi ngā luenga. A wala vale ula leo peo so ave. Ngal faki ngā uru e ka ko ya peo ya usol. No, but this is what the Bible is saying. Even in your old age, e tupu pea oi, you will grow, you'll be healthy, and e man menga ka the green don't we afoloa. Amen. When it comes to green, means a new life. Fa foloa. Praise the Lord. Aiela se si o to wa makang faro ko ke vai. Ngai le o le mele ka ole healthy. Ngai o le ole healing but not healthy. Two different words, but you need to understand 2 different words. Healthy, you don't need the healing. You are healthy. But healing is when you are sick in your body, you have affliction, all that, you need healing. Tatola, telo au keusiano, o la talo fa malolonga, I know healthy. We ia le tua, a oila le healthy, o kwa seki a oi. We ia tama lipo. Wai ma malama lima ta upulo o vatu. Bear one another's burden. Tangola ia avel avenga lisi. So o tau au. Kalatia ono fai poe lua. So o tau au. Malisi mea. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Oli fa'atasi mae oli. Fetangisi fa'atasi mae fetangisi. Romans chapter 12 and verse 15. Amen. If one member suffer, all members suffer together. If one member is honored, all rejoices together. Ole mele te vavaye a faya faina lisi o tutino e ti ngā umalo tino atoa. A fai fo e fa pena na faea lisi e tātu te ofa atasi umai le fa mamaluina lea. Le mo mol konite fulma le lua a lona fai upo lua suma leono. Vi ia tama. Don't speak evil against one another. O te fai se tala fa pena fa lea ngai lo uso. Amen. Do not crumble against one another. Aua fo it tau mui ma e fa pena na fai ni tala molis. Confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Ia fa pena fa alia ia o tawang sala le tasi. Ta talo le tasi mo le tasi ia mau e tatou le me tau o le fa malo longa. I'm coming to a close tonight. David and Jonathan. Tavita mo Yonatana. Amen. Ino ova ai Yonatana ia Tavita ile fasiotinga o Goliata. When Jonathan saw David killed this big giant, for maltus pa ia o attach le loto Yonatana ia Tavita. Amen. I tell all me esemale mantango fear. David was a man for the throne, not Jonathan. But Jonathan was someone who helped David
to pursue the throne of his father Saul. Ele ia se mafau tangata lo yona tana o ia o se tupu. E sui lon ta mau saulo. O le vaaia yona tana o Tavita. So he's the one who broomed David. Jonathan broomed David for the throne. Amen. He's the one who edified all this, helping David on his way to the throne. Le ufa pea yona tana le fea Tavita. Tavita, wai loa e lo utama o oe e whai matupu e suia ia e le o au. Amen. Ao au. O te soasoani a te oe te tū fo'i mo oe. Ae Tavita e le o au e nofo le nofo ali. Amen. O upo le tangata malamalama. O le whainga wo ai malamalama yona tana. Yona tana la nga bru nina Tavita i o. He was the one who prepared David for the throne. So se teimi mna mia Tavita le sosoani, Jonathan was there. So it's like the Holy Spirit and you. Amen. O le ngā nuenga le ngā pa ia le whail teimi ne ia tātou, o le bruning o tātou. Ina ia, so we can become the bride of Christ. Whai tātou mo whale tua, ta mai mamoe. Mi ia le li. O le ngā nuenga Yesu, o le vala uina oi le whaaoletanga. This is what Jesus will do for us. O lona toto, whaatawina i tātou mai le loto le angsala. But it's the Father who brewed us. O lona tamā, e teutawina tātou. Amen. O le maa, ai alu mai mata le se tonga vine. Me le, o le meo le vine se solo i lunga me mo pa. E le tu sao i lunga le la au. It doesn't stand upright. It's a solo. It's like a beautiful for singer. E te watu le i lungo pa. E whaila pa e solo ai. O le ngā luenga la te maa loa lea. Teu vine. Amen. O tangata le te ua le whanua pe te ua le vine. O lana ngā luenga. Make sure. Ina ia whapenana fua mai umalala. Amen. That is his work. This is the way he prunes it. E iei la te mea luatu tangata lea, o le tau la I lalo. O mai fua ona le fua, ona lau so solo I lalo prepala. So he had to make sure to lift it up on a wa, le ise san, o le ise la e o mai ai. That is another way, o le mawhaina fua I le vine. Ona le ise solo I lalo, ai le ise sunlight, needs the sunlight, so he has to pick it up, ma tu ule lunga, ma whapenanto e tu whaatase maisi la. Alis foi me olona teu wina. O le la ia fua mai lava atili. E se me ka fruits or and bear fruits. E taunga tātou vava ai, e se me ta o le fua. E se me ta o le fua atili mai ai lava. Ai a whaila pi I lo la a teu pe ai le fua. O na saula ta malo tilo. Nga o lo puta. Ai le se fua mai. Taulo le tipi oi. Isea, ina ia fua ili sila alalea, ile lei ele, circulation on me ai ari o, ua paul mea oi ngale ai, ma pipi I o, ai le sau me o maua, ile fua mai oi. Amen. See, we are classified or known by fruits, not by gifts. Fruits. Amen. Tele tangata wa after me ta o le gift. A lot of people are after the gift, but there are no fruits in their life. Tele yo tangata. They want the gift, but not the fruit. Tele oe, ai alu me ta o mea lofa. When you look at the gifts, there are 9 gifts. But when you look at the fruit, you see only 1. Hey. Na le tasi ele fua. Ai tilo I mea lofa, iwa. For tas. Lan me leing fail up tala tasi. Alwe it's not blue roll, it's fruits, but fruit. Fruit lo no winga me mo mo ke vai alofa. Ai va tu le alofa e non siu. E pipi mo vai fa maoni angalelei. E pipi o ma ka mai lalo. E iwa fo ai pipi mai lalo siu o le alofa. O le alofa lai fa matala o mai meia.
Whaile tala macho ainga ia chau this time se kilo li Elia. Whakoea. Whaanga ele tua oi mea alofa. Ale ui o lo wolanga. Whaanga ele tua oi i lo wolanga I mea alofa le nganga pa ia. Ale ui o lo wolanga. Lale winga. Le se fua. Amen. I'm talking the fruit is your character. Your character. O lo winga va aia. O le telo tato winga va aia. Ko kuri kaka mai le loku. O le ke lei o le fai ko alai makala I luma. Ai le kiki le fai ko alai sa mai kua. E makala I langa le fai ngā luenga le fai feau. Au ngā luenga la uloko e vau o wa oe le koe loko. Kale wala, lengi fruits. Lengi fua o langa. Vi ele atua. Ai va ai nga I au loko o mo I pawa o kanga kaso o ka fai mele le ai pawa. Ai la ko le ko. Ngar ko lima ainga. Le pawa. Ko mai wana va ia se ia sa wa ia su wala va ia. O ko masa. Se kala nga Yesu. Fa mai Yesu o fai nu umalava masoo. Ele fa mai Yesu mo ko lima wala va ngar ko lima. Le ai fai nu umalava masoo. Tala ia tu tala le inu umalava. Vi ia le li. Ya avel upol malo yo mo. Awaleng sa moa kuli mai kong au maoli. Alengi maoli ku mai kong au meuli. Alengi meuli ku le mai kong au kong ala yai. I mean, there's so many. Vi ia le li. Wa liska ko me o sa moe kele ngai o ele kele mai I. A fai o le lau se fela o kalpe. Pelo sunga freti le ko mai o. O le fale ingo freti serve ti pong. O le fale ingo peo serve ti pong. O le fale ingo kakale chance de serve ti pong. Serve o mai fale ingo fai au ia ti pong. Ala me sa word kaka Missy Johnson Missy I aru ayo. Ai kusa o mati pong. La sa ukala. Ai filifili ka mai. Yeah. Ai se alenga mai choose o ai Missy mai ko ai ti pong ma ka mai. Aya. Lan mele ese. O le sosi ma le flavor le mea. Ese le mea la lu lunga ka malo lea. E ame se ka ko o se va ai le steak la serve o le falofereti so le ai e ke ai mai kangi le manga yo. Ai asked o le mo fe o ka male E o suava ia le mea. Vai maua mai. Ele va pe ai filifili tangata ai pe o lau taste. Ai laku se fale inga le so e ko alu fa ru fale inga ai ke fiu e koso le bea. Pe o le pa o le maoli lima vai aso le ka ele. E ke fiu ai le ko nga steak nga. Ele ai e ke fiu ke akamale ngar kipi ko se ko tender mea tender. Okay, umaleleia la po ava pe por e umaleleia. Ele pe ele fale mo singa foi le que e fa penganga server steak. Ma ngai la po ale fefeu. O fiu foi lá. Ia ma ko yo ko lingi fol pico yo. O fiu lá. O le rope con yo asori vai ko me le ko kangu. Ai ma ngai yo la ko ala server le steak e ma ngai juicy la wai. Penga lenga ss. Pe foi mo pancake. Ora kui ol mako polo kala me mai ai pancake faksor. Koi manga i ol pancake le. O leva ka ke angi pancake o. El pancake ke va ko la poco. Ai kango ka e o ko kongo. Fa ko leva ka ke ko ai pancake. O pancake sa fa ka ma ke ki ya so ai. Pancake ngai mo pancake o. Ka ko lo mako fa pe ku i. Ele furu le lima. La kula foi le ke mga ai sa pancake ala wipu pancake ngal va ko le ipu le ai ia sunga mulpol ngal faulo ko mo me ia wa ko pancake ele furu ngal ko nge ko sa ko sa ale me singa mai ava ke me fo furu mama
Fai mal vai vela, ai sa wa ma iar kaka. O e mau an mele kupul vai kai mingai. Ka ko o mai me le ka o mai palangi me ka ai mai ai mai. Ai aso ia. Ka mo e ar ka mai kiki sa upe i susol ki nga alu ala. Au mga upe ko ka mo. Ara vai ke fu. Ai sa wa me e ke vai le kai kai a mai sa ka mai kiki. Anga le upe a. O mga upe ko ka mo ka ai ka ngor finge ko so mai fa fu ia upe a. Ia halu. O ke level ke ko ai me fa pe sa mo. Ala ke ngofo i hotel. O sa vale mai fa le moa ngai fa ka le hotel. So ala ko le finge le ngofo i kong le fa ka ulang pusa le fa ka ulang mo. Ka ngor finge ko so mai fa ai fanga lang kam. Ope seri. Wa ai leva ka ke ko ai me la poko fa pe. So le ma fa o finge sa mo bala ko amio so e mari anga faila utala lisia so macho mako kale sia la un fa vai ocho ago mai ko fore piko mai ko ako mai fanga ko pepe ma fa susu ko pepe akangwe ko so fa foi pa ura lo susu pe ka fa singa pe ka pe o ko so fa fo ai ako so me pese ma fala pai pe o ole encourage finge i o fa susu la ko pepe fa fo ai le fa susu ko fa sa ke no fing sa mo so le ke ya ke ari po le ale tung mo kong i mai fa nga o pero ka mai kiki ai le a pela ka ko fai hai chin kai fai me ka fai me ale mai fai au ya ko le la en me ko so ye ole ka ko le ka ngo me mo ye ngi me ka ole ale mai fai au ya le hai chin o fai ia leli na mana tua ta vita le tangata Yonatana. David comes to the time when he was taking the throne. He remembered his friend Jonathan. On a failo lanatala, is there a person from the household of Saul that I can show mercy and compassion because of my friend Jonathan? O yes, ai tali mailo i ele atali o Yonatana ai pipili o na vai e ngoia mefi po seta. Ala no foi tono lote para. Lote para means a place of nothing. O le no fuanga le se mea o iai. Ai ola i le alo lii o Israel e ngoia mefi po seta. Mephibosheth was a grandson of King Saul. La tali le o le grandson of Saul. Is the heir to the throne. But he's living in Lodabar, in a place of poverty, place of nothing. And Mantua Tavita, David remember. Mantua Tavita leanga le leo le tangato Yonatana ya teia. Then he asked if there's anyone, ASAC, o le whaea le atua yaoe, ma le wha mamalu le atua yaoe, e mafua ono le whengainga a Yesu malon tama. Amen. We are being exalted and we are living like kings because of that covenant. E manatua Yesu oe. Pe ona manatua yona ita vita yona tana. Famailo tana tu spaia wa wina tu le kariota e amaya mefi poseta. Amen. Some of us are living in a place called Lodabar, but you are serving the King of Kings. In our mindset, our mentality, we need to change our perception. Tauna sui lau ai ya oe. Sui lau ai ilo tangata. Change the way you think about yourself and your perception about yourself. Because God has already lifted us up to a place where no one can touch you. Amen. A place that you are secure in the Lord Jesus Christ. Amen. He said to Mephibosheth, Amatalasane is starting this very moment. You're not going to leave this palace. You are going to sit on the table like one of King's sons.
you will enjoy the meal like all the king's children. Leale me leo whaea ile atua. Whaea ile atua le tangata lea ona olona tama. Wa whaea ile atua tātou ona olona alo. Amen. Whaea ile atua oe maha u tātou uma because of that covenant that he has with his son. Praise the Lord. All the privileges of Jesus, we are able to receive it. O whamanianga uma ale atua le tama I lona alo alele o ui o tātou lima. We are the body of Christ. Tātou le tino. O le ngā nuenga tātou, o le whaalelea tātou, ina I tātou toi wāwa ai, le whamanianga ale atama toi fōi mai. Amen? Are you in the house tonight? No. Tamnao nei e māmalama le pōle nei. We are not serving a pastor. We are serving Jesus. Every one of us. Whaiwhiau is your spiritual father that guides you the way of truth. But Jesus is the one that we need to honor. Because if we do that, he will honor us. Na te whaama malu fo I tātou. Vi ia tama. Na te no fo te whiawhi nei. Mela vere no fo I si e lo lima. Ma e whaaftai atu e atama. Ono Yesu. Just thank him for Jesus. Take a moment just to pause and thank him. Whaaftai fo I le li I ono oe. Thank God for you. Thank God for your family. Thank God for using you in the ministry. Oh, hallelujah. I am part of the body. I am part of that body. It's time to open up to the Lord and speak to God. Tala elo loto ya tamale pole ne mai fa taya taya mai fa ilo na lele malona mantango fie. Hode masike elemande de bo shala masike elemande. Horobo sike elemande de bo shala masike e ribo shalamande de bo. Father, we worship you and we decree and declare your goodness in this place tonight, Lord Jesus. Oh, we worship you, we worship you, we honor you. Hallelujah, hallelujah. Just move among your people tonight. Oh, hallelujah, touch them. O ai lava o yem set mana onga fa pitol ni po ye fa penana fa ilolo lelei. Oh, mighty God, we worship you. We worship you. We worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, ola uvinga ia failea ma utaulanga. Taulanga fa'amanu, taulanga fa'afetai. O ialangona mailelangi, o la ualanga, o epaia. Epaia bleo le mana o la uvinga ia failea ma utaulanga taulanga fa'amanu taulanga fa'afetai.
O ia langona mai le langi o la ualanga o e pa ia le mana o alleluia alleluia amen ia faene inale tua sili ese o lilingi maya ye glory hallelujah wanganga ia papatiso inama umana fama nuyanga ave so five chai na metele tula ye lunga ave so five chai atoma. Why don't you stand up tonight and give him thanks? Oh, to God be the glory, to God be the glory. Hallelujah, hallelujah. Ave so five chai mena to 2 if you just thank God for his protection over you, over your family tonight. Thank God for all that he has done for you. Oh, hallelujah. Shalamaseke elemande de debo. Koramande debo. Shalamande de. Kuyaramasike elemande. You are worthy to receive all the glory. You are worthy to receive all the praises. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you. Almighty God, we exalt you. Hallelujah. Yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh.
is in you, and my purpose is in your hands. Tonight, Lord. Oh, enlighten my spirit. Let me see a clear vision of who I am in you. Oh, hallelujah. Let's sing it again. Oh, Jafia. I'm telling you, I'm going to feel feeling. I almost missed you tonight. I'll tell you, I'm going to look to the feeling. I felt an urge, like someone is pulling a string in my heart. Oh, Father, why you not remember that? Not knowing that you, for the tour, is the one who has this. But tonight, God is going to do a miracle, and He's going to heal me tonight. Father, my Lord, remember me. I don't know why. Let's pray for her tonight. The devil has no right to take what belongs to God. Your heart belongs to Him. Oh, shalom, seek Him. Hallelujah. Alpha and Omega. I release that word over her tonight. You are Jehovah Rapha, the God who healeth. By your stripes, you have given us the opportunity to be healed. Tonight, open up the valves and the veins of your heart. Open it up. Shalom, sick in the mouth. Open it up, Holy Spirit. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your my healer. You are the Lord.
Talo Wolfen to and Paul. Oil to Iltero to Tom. Ole two of a valley, Olo Mata Valley. My Lunga Mahinado Melo Mata. You felt pain to Tom Olo Mata, Mahinumolo. Tell you, Lord, boy, I don't know. But you are in the house. If you are that individual, come. You are the Lord. Will feel it more, dear Chris. Pray for your peace to come upon him tonight. Now stop all the works of the enemy. Satan, take your filthy hands off. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. In Jesus' name. Open for my to mama to tell you, oil and the final sense. Open a winner, my final law. Now touch it today. I release a healing power in the name that's above all name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
principle of every knee bow and all tongues confess that you are Lord. Touch him. Touch him. Touch him. Oh, the mercy, kill him. Touch him. There's two young couples that are in the house tonight. Lieutenant yung mali talabo ito no. Rofa pena na tele taimi ele file muy or better listen. Yes, arguing. Sometimes severe, sometimes okay, but I want you to come forth tonight.
As the worship team continue worshiping tonight, I want you to come forth. Our Jema, tonight is a night that the Lord will break the barrier and the enemy has there's no weapon the enemy will form. I want you to come. Hallelujah. Tomorrow we are in our own days. This couple is in here, Lord. Ole is strong and really imagine we all day ujarani talo mo'olua. Boy olua. Hallelujah. Start to listen, Mary. You want this thing to stop. Now you're so silent and important. I want you to hold hands to you. Just so mindful of the wonderful Lord. I want you to stretch forth your hand to this young couple today. Now I want you to look at me for a moment before we pray. When you make a commitment, there's a third party in that commitment. His name is the Holy Spirit. Whatever you're going through, whatever you're facing, arguments, things like this that took place or take place in your family, that's what the enemy is after, to destroy this relationship. He doesn't want this relationship to flourish and be fruitful. Am I right? Now, you need to go back to the cross tonight. Let's go to the root of this. The devil has nothing, and he cannot destroy. You need to stop the doors that we open to allow him in. Okay? You need to look at one another. Hold your hands out to one another. Look at one another. Hold hands out. Like the day that you make that commitment, that vow to one another, the Holy Spirit was there, a third person to witness this relationship. And let's put it in the hands of God, who is the one who's going to mend it again to become fruitful, so you can enjoy this relationship. And don't allow the devil to get in. Hallelujah. This couple came under your covering, Lord Jesus. When they made their commitment and they vowed one to another, you were present, Holy Spirit.
the enemy will throw to them that will succeed. No. Everything that they go through or went through is a schooling for them to reveal your goodness and your mercy and your unfailing love, Jesus. I pray tonight to restore that joy that they once had, one with the other. The love that they held with you, the one and the other, restored. Bring this relationship into fruition tonight. Bring it. Devil, take your filthy hands from this couple tonight. We will not allow you to destroy something good that birth out of us. Jesus from the mountain. Bless this couple. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Strengthen them. Every ounce of the body strengthened. Jesus for my faith. I sing the holy name. Jesus. Shout Jesus from
tua lo viinga. Fama manuina lo swafa e totas. Le ai lava se tua e tu sama oe. Lau fa malolonga. Lo wanga le leia te matou e le whamatalaina e matou. O le alofa e lo loto e lau tele i maurunga. Le ai se tasi e mawhai o na ia whamatalaina. A wai matou tia lava oe le tua manos. Whaftai mora ua fionga e pio matou whanulongo i e le po. Le upu saawa o ina e si o matou tamaa whaftai tele le tua. Ile sosia ma le tamao ainga wa e tuina ila au na wafasoa le po mo mato le mato foi ma le anga fafta tele ila wa fioma no mato tama ia avea se upu e fapena ona o ngai no mato wola ona ya tko au ona mali le mato fa no longo ma na ile fa no longo a ia mato faia le mea pe ona tautalania le nei po. Sili ato na tāua lo mato fati no ino le upu. Na ino lo mato whalongo ila upu lo mato utua. Talo le tua le whiawhi whamanuia si o mato tamata e tai. Mawalo na malosi le tino. Sili le anganga lo mato tamata. Swau awane mawai whau. Poto martama ainga mayata oe lo mato utua. Liri fatamau ainga ina lona fina anu. Le mawatele mayate oe. Awale taita ina le tuo le neifo. Tuo le ngā nuenga. Wa e to fia ai filfilia. Fayo ia mataita i o le lofa tuimo. Liri iyo mato tamafa manuia sia mato. Maftama nengo. Awa auna fatua. Lolo e matou mafuta lele ye no family yanga ya te matou se temi o matou malolo ta peatu ne no fa so wina e matou mai le toto pa io Yesu Kristo manu tia no matou to fo ya tu matou tama fa mangalo le tua so matou fa le tonu mo so matou se e ala le toto ta o Yesu Kristo o matou ole o matou para o to e lima ile frefia tayao lolo wima et tala le avano mo so se u mari light young couples te tala le avano mo tota ya to te sumai ile po kalame matamo fiele wa tapena ina forta to toma ya wife so sanina ilo fo io langa ona ia mane mesele tau fausia ino mo o mani e fa pena ona fa so atwa ina i mwhaino Moses so swani fo i atu oe mona unari ia tawa matamata le whaino le ainga ma le anga ingo o le whanga le tulana i lima tai au o le lima le fiafi a tai au le whaino le ia o le asa o muna o te lo tatu o sa muli le matata o tama te ta na sa le la sa nei sa mua le ala whaitato te fatasi vota tu saminga e fautai manrewa ia e ile kalesia sunga fefau ia mai sam ona malanga i rola ia lo tatu tama fo i Australia sia solema yaso ia awafo i fo fanga a problema fo i Australia si ia te fo i mai a te fo i mai la tama ele to i mogo stato wa sa wingo tatu wa sa muni le la saule ia awete sia le sa mo tatu mate ta ia tatou te le tu mo fo se stemi fa per o ia am to fo i mai Australia le te le tu mo sa tatou te sai ona tau no mai lo ia au mai so lo nai
te fo i to tali to Samoa ia talo mo tato to mai moro no malos de wo Yesu no la titi o tau fai fo si malu la titi ia moro no malos ia wa sui no tau fe ngai e fo ia ai ngata fo i leo le se fu manolo ina ia o nai fa linga la iti na ma fa lo le po ia ai mo ia tu lenga fa te la versu mai tala o mai nei e fiafi ia le la tape na marta to ti